Menteri Rambak Kejala Meghalaya kontrak sama ulakantat ya kejingla bandon kenu kejing edai syuaki election hapadeng ke National People Party NPP jong bat ke BJP kabarni teri lamata hagi por banwan da kabaong bagi NPP kali itu ya kita ke pelong ya ka pansyarim hagane ke election Lok Sabha habakiar na ke bakre ubet ya ke BJP kontrak sama ulong bagi kejing stream jong ke NPP bat ki katok anik sen pathai rangkat kejing persya ya kejing sansyar kepala panlong kidau bakala syarim ni hagane ke election kani kadai ki election ka ba bhan nak panta jongi ngilapit benia ye ki babun ki ai hangno ha kalanti ki bru kila kedau ya ka jinge dai jongi bat ki sengsan pathai paper kum kaman ha ki kato kani ki benta ngilapit ye ki kato kani ki benta chong ka jing persya ya ka sansyar kum ta lai ithu ye ki daw ki babun bat mata ngidang wat ki lat kilanti ban pembit ye kita bat wat ye ki lat ban ya syakmat ulong kontrak sama ulong syuk panang nei syakmat ka NPP kan ye kun ye ki election marwai bat kan wat ya kalat bantau ye ki kan hun senrop hadin ke election kat kum kucing don kam ngila jubat ye kan rim jongi bangi kwa ban ye kun ye ki election jongi talaki jongi jumut jember khan namar kata kalong ka ba pha bakan don kanu ka cek jinglong ka ba kan don ka jinge dai handrai ngila shai pha bangi trai ha ka kan hun kat ba bat anda ladep ban le ki election kumta ka jinglong jingman jong ka jing sinsyar ngira ye ka ai ka badai ban le ulo manram ka BJP ke badai ke benta jong ke hun sensyar haga jala Meghalaya bayalam dak NPP kala kerchan ya baro arngut ki ketong Lok Sabha jong ke NPP ki bai khun na shalong banatura kat ba ko kongres kala job ya ka syuki tura ka Voice of the People Party VPP ke badang sumit thamai kala yo ban khor ya kanong ba shalong ka BJP ke bala ban job tang atli ka wai hagi atli ki election dot bar bala deb haga ne ke jala Meghalaya ka dai si benta jong ka sarkar jala ka bala deb bayalam dau sangma Ajing ada ya pedengki lokal unit jongki arseng penban kalong kapsingsi na du kapsdang din baga parti jong kala syarem ha kalok sabha urakam sangma unong ilam ke NPP ubadai ru menteri sarkar ka jala Meghalaya ulakan obet ba ke BJP ka pelit jumut ha gan yam Hindu habakali halor ke jing kren jong parlok jong ha gan hun menteri kontrak ulong bakan omlak ban long kohok ban bu ye ke kenok barok ka wai ha ke BJP presiden ke NPP ulakdeu bahas nam arjar khan deu habala syajid ha kalok sabha natura haga baipol ke bala pelong don kam namar ke jing klat no ukpa jong ulam phang barim golok Sabha UPA sangma ka BJP kala krisyan pat bai manla ke jing long jiman bat manla ka jing ja kala bandon ke jing kita ka babha bat ke bas niu haga san berthai haga ne ke khep kerpang kila bandon ka to kani ki banta haga ba ke jing siu kia ki don hanrei ban kanok pura ya kano seng san berthai nak banta ka ai ke bala jia yangi kam long ka bahok ka badai na ke liang jongi ong kan rat sangma Hamanipur hakabak NPP kadai ke perlok kabarit hak kan hun sensyar bayalam dak BJP ka jinga dai pedang kini atali kiseng kalalong kabak kreat kumjo haga tayau baladep ka Manipur unit jong ke NPP kalabar ngem ban mi no na ka jinga trailang lada omlak ban pembit ya ka jinga kan atjaj meriu haga jala hakine kilai banai banwan kontrat sangma uba ka parajong ka akatha sangma kamshim lala ban bat ya ka syuki tura Lok Sabha hakane ka ganti ulong ba ka sentar kala ban le ya ke benta ke baklan bha bat kadai ban le ban wat ya kilat kilinti ki bala ban yarap ban wan rabiang ya ke jing suk Hamanipur ha ke ba ke jing duna ke jing syania pedang ki jai meriu kala nakiu da ke bakrau